aydan keyin жаңы sistema kirgizemiz. 2 ay. Andan aşpayız. Biz 10 yıl, 5 yıl, 2 yıl, 3 yıl gütmeyiz. Reformanı biz 2 aydın içinde Hup turgular. Men bardığını aytayım. Hazır hup turmuzlar. Bardığını aytayım. 2 aydın içinde жаңы baş mıyzam kabul alabız. жаңы baş mıyzam. жаңы baş mıyzamdın negizinde bir mandatlı parlament bolat. Parlamentin sanın. Sizler el menen kеңешебиz. En köp bolsa 2005 жылкы bir mandatlı okruktu kaldırabız. Antkeni bayağı çiğilgen okruklar dayar. 75 bolçu. Egerde çok azaytış gerek bolsa dagı bir 55'e çeyin düşürürüz. Hazır tüp turgular. Emi ayağına çeyin ukulaçı men aytıp bereyim sizlerge. Andan keyin premier ministr degen çok bolat. Hökümet, prezident, özünçö 2 institut çok bolat dagı bir gana prezidentin institutu bolat. Hökümetті prezident özü başkarap, parlament bir mandatlı bolat. 3 aydan keyin, 2 aydan keyin dep atabız. Balkim plus minus 2,5-3 ayga sozulup ketişi mümkün. Parlamenttik dagı bir mandatlı okruktan prezidenttik da şaylooну ötkөрөбүz. Kimdi kalasaňar oşonu şaylap alıp, anan sistema, kurultay sistemasyny kirgizebиz. Bul degen söz. Urup turgular. Анан эми бул парламент болсо октябрь окуяларында дагы тынчтыкты сактап, тез арада мыйзам таласына түшүп кете турган, мыйзам таласынан чыкпай, бийликтин баягы системаны улантып кеткенге булар түрткү болуп берди. Булар чоң жардам берди. Андан кийин канча саясий процесстер болду, алардын бардыгына жакшы жардам берип, мындай жакшы жардам берип келатат да. Булар чоң иштерди жасады десек болот. Бүгүн элге билинбеши мүмкүн, эл бүгүн критикалашы мүмкүн, сындашы мүмкүн. Бирок бир топ жылдар өткөндөн кийин ушул бүгүнкү тарыхка кайталанып келгенде, кайрылып келгенде, бүгүнкү парламент жасаган иштери тарыхта калат да, тарых болуп калат.